米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。在个吉希纳贝兹古法鲁做一大阿巴索林多比巴奥利努高瓦斯，对上主的救恩坚信不疑。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以米嘎萨嘎比多阿兹方萨嘎法鲁阿杜西尔苏阿的萨。Sa ay ka nga ay sarah ker saan ko asa niyam. Daladwa matulo kami. Nikaw rira ulalumuwal haja kami. Itumanay ho kami i matini. Nikaw rira o papaatlilan no tapang kami. Saan? 我们的敌人不必幸灾乐祸，虽然我们跌倒了，我们还要站起来。现在我们在黑暗中，但上主要赐光明给我们。弥迦书7章8节。Sarikakao, awa ay kufana ita, nawilo mamaritamoh ita ko kapahlasan at lemak i rakat no urib. Nika, dengan jejay aja kakalimlaan at lemak ko kafanaan ita. O pitiran no urib ita ko kawas. Libutan ningla kita.To saka jirihalay no urib ita i kapahlasan at lemak。我们无从得知为何人生中会遭遇苦难，但我们只明白一件事，那就是上帝是我们的依靠，他看顾保护我们，让我们即使遭遇患难，仍有平安。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangau, mitier i tisonan i, o sasaitsalan ako kakalimulaan at lemak ko nini to rumiami al. To sa kairan no pafalutsuan ako i karurayan at lemak at sa ay to katulad ko falutsu. 上主啊，信靠你是我每天要努力的信仰功课，好让我在困境中心存盼望，不再灰心丧志。Pakai ni i talamaan nay ang anganutapang G. Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。